free day in Bali, enjoy. Tomorrow free day in I Bali, make another thing. If Tomorrow free we day win, in Bali, enjoy. if we Tomorrow free day in Bali, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dalam kitab suci yang kita dalam Al-Quran, Tuhan menceritakan kepada kita satu keluarga Imran. Pentingnya doa seorang ibu dan pentingnya kita totalitas melaksanakan dan menunaikan yang telah ditetapkan Allah kepada kita, bahwa inilah harga diri kita, inilah sirnya baca kita, inilah ruh kita, dan inilah takdir kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pilihan lain lagi bagi kita, jutaan warga Sulawesi Selatan, tapi kita yang terpilih untuk menjunjung dan mengemban amanah kebanggaan Sulawesi Selatan ini sebagai pemain PSM Makassar. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa ibu kita, kalau kita masih sempat menghubungi ibu kita masing-masing, marilah kita hubungi beliau dan minta restunya. Mudah-mudahan perjuangan kita senantiasa mendapat restu dari ibu kita semua.
Doa selesai. Sama jalan berarti saya. Cepat belakang di sana. Saya juga. Perjuangan kita berjuang bagai kisah damai abadi bersama berkobar kita terjulang bersama di hatiku berkobar Asisten pelatih Ahmad Alwi yang nomor punggung 21 nomor punggung 8 Irsan Maulana nomor punggung 9 Ramiro Edeke Vergonzi nomor punggung 10 Roberto Edeke Vida nomor punggung 11 Kapten Persija Tangerang Muhammad Toha nomor punggung 19 Zaman Mursala nomor punggung 33 Siti Yami nomor punggung Then finish the last match. How you feel? Bagaimana perasaan kalian waktu selesai pertandingan terakhir kemarin? How you feel? Bagaimana? How you feel? How you feel? Kecewa. Not good. So today we have opportunity Hari ini kita punya kesempatan to untuk change this feeling, rubah perasaan ini. to make a good travel to Bali with different feeling. Jalan ke Bali supaya kita perasaan lebih bahagia. This season gonna be relegation, degradasi. Musim ini sudah ada sistem degradasi. On the second round, to play away gonna be very difficult to catch points. Di putaran kedua nanti main away akan sulit cari poin kemana-mana. So, if we want to make a safe season, Jadi kalau kita mau aman, when we lose points at home, we must catch points away. kalau waktu kita kalah di pertandingan kandang kita, artinya kita harus cari poin di pertandingan away kita, pertandingan tandang. And how we can do this together? Bagaimana kita bisa lakukan ini? With sacrifice, Berkorban, supporting our teammates, saling support, saling dukung, focus, expect always from the opponent like they are Messi, they are Ronaldo, they are the best players of the world. selalu antisipasi hal-hal dari lawan, bahkan antisipasi bahwa mereka selalu bisa lakukan lebih.
and pay attention what you speak to me about this team. Saya perhatikan ini yang kalian sebutkan, yang kalian sudah analisa hal-hal baiknya dari mereka dan hal-hal yang kita bisa eksplor dari mereka. When I am here, I feel the moment of our teammate that was here with us, Mufli, on the last time that we are here Terakhir in kita di this sini, dress room. saya rasakan pada saat itu kita ada kejadian Mufli. As you remember, he lost the father and we get the news here. Dan kita dengar kabar, dia dengar kabar bahwa dia ayahnya meninggal. Dan dia ada di sini pada saat itu. Last season, when we play here against Persita, Yuran sent off, we draw 0-0. Musim lalu juga Yuran di kartu merah, hasilnya 0-0. When I look to the dress room, I remember of Mufli crying, and I feel, come on, this is football. We are together, and we cannot give more than 1 point to Mufli. Pada saat itu waktu saya kembali ke ruang ganti, saya rasakan kita satu tim semua paling tidak kita tidak bisa kasih 1 poin saja sama Mufli pada saat itu. Today, we come back to the same place, Hari ini kita ada di tempat yang sama and we have opportunity. dan kita punya kesempatan teman-teman. A new opportunity. Kesempatan baru. If we catch 1 point, good. But if we catch 3 point, fantastic. Kalau kita bisa ambil 1 poin bagus. Kalau kita bisa ambil 3 poin luar biasa. It's gonna be easy. No. Apakah ini akan mudah? Tidak. It's hot. It's hot. Panas ya, memang panas. What we need? Sacrifice. Makanya rela berkorban. Show on the pitch that we want to win the game, that we want more points than the opponent. Tunjukkan di lapangan bahwa kalian lebih mau menangkan poin ini daripada tim lawan di sana. So today, I just ask for you one thing. Saya minta sama kalian satu hal saja. When finish the match, Kalau pertandingan sudah selesai nanti, everybody must feel that give everything on the kalian harus pitch. rasakan di akhir pertandingan bahwa kalian sudah berikan segalanya. Everything. If we lose, okay, the others are Kalau kita better. habis kasih, We say congratulations. sudah kalian kasih segalanya dan hasilnya tidak memuaskan, tidak apa-apa. Yang penting kalian berikan segalanya. So please, be humble today. Come on! Sebelum menonton pertandingan ini, mari kita bersama-sama baca doa. Semoga di pertandingan nanti kita dapat keselamatan. Dan insya Allah di akhir pertandingan kita mendapatkan hasil yang baik. Doa dimulai. Doa selesai.
sekali. Oke. Listen to me, guys. We have 45 minutes. We have 45 minutes to catch points. 45 menit lagi ya. It's not gonna be easy. Remember the game. It's gonna be easy. If you want to be happy on the hand, you must sacrifice. Ayo berkorban ya. You already see that they play this. So how we can fight off this? First, aqui já sabes que é o 19 dá um cheirinho que eu vou fazer esses passos. Sometimes number 33 make the same. Okay? So and the other situation is a little more down. But after when we are down to remove the space, when the ball go to the side, we must close the door and we must make the move. We don't give space to them. Pertahanan sedikit, tapi pada saat mereka pindah harus lebih dekat dengan mereka teman-teman. We must make what we make. Jangan kasih space untuk Okay, we kontrol must bola. make this. And this we must be aggressive. Geseran. We must give 200% inside of the field. Come on guys, ayo. Masuk dengan pemain nomor punggung 10, Everton Latito de Modka. Kartu dia. Kartu itu masih. Pergantian pemain dari PSM Makassar. Keluar pemain nomor punggung 22 Yakob Sayuri. Masuk pemain nomor punggung 5 Erwin Gutara. Pertandingan di babak kedua telah berakhir dengan skor akhir Persita Tangerang 0, PSM Makassar 1. Terima kasih atas kunjungan dan kehadiran Anda di pertandingan kali ini. Terima kasih untuk yang telah berusaha.
they can be so good. I know, I should pass to you. Press conference is Visa today. How about your goal? Yeah, I'm so grateful to Willy because he make me good assist. That's all. I just lucky goal. We got 3 points. I think that's very important for us. And as you know, my squad is very strong. No, so I'm so grateful to Willy because he make me good assist. But I think next match also very important for us. So we need good recovery first. Today, press conference. The other guys go to this. Guys, after 3 days we have another match. Enjoy the day. And tomorrow start to get another match. Ayo. Senang hari ini ya, senang. Because the face that when we lose must be different the face that we win. Iya, harus beda. And today we win! Hey, we have 11 points. Kita punya 11 poin, teman-teman. 11 points. Now we have difficult moments because we don't make ice bath. We go to Bali. We must make a recovery tomorrow. Tomorrow free day in Bali, enjoy. Eh? Tomorrow free day in I Bali. make another thing. If Tomorrow free we day win, in Bali, enjoy. if we Tomorrow free day in Bali, enjoy. Pelatih, pemain, serta para ofisial mengakhiri pertandingan sore ini. Mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.